Dan l-ikbar t-shirt fid-dinja u dan l-itwal raġel fid-dinja. Dawn li xjaħtew min fid-dinja. Dawn huma ftit min nies li rnexxielhom jidħlu fil-Guinness World Records għaliex kisru xi rekord dinji. U f'Malta, l-iskola St. Catherine's High School iddeċidiet li tipprova tikser rekord hi wkoll u tniżżel isimha fil-Guinness Book of Records. Illum qegħdin hawn għaliex dawn l-istudenti se jippruvaw jiksru r-rekord tal-akbar ġemgħa ta' nies lebsin kostum ta' nursery rhymes fid-dinja. Illum hija World Book Day u meta fittixt fuq World Book Day events istajna nagħmlu telat pop-up fil-Google li hemm din il-possibilità mal-Guinness World Record li tinkiser dan ir-rekord. U allura dor fuq Mr. Bennett lux nagħmlu nippruvaw? Bħala rekord kien li rridu kemm jista' jkun niġbru l-ikbar ġemgħa ta' nies libsin kostumi ta' nursery rhymes li ġejjin kemm mill-Ingilterra u mill-Istati Uniti u tal-18th century. Nduru ftit biex naraw it-tfal tal-liema karattri libsu. X'inhi nursery rhyme li qiegħda fiha inti? Twinkle, twinkle, little star. U inti ta' xi xliebsa? Sing a song of sixpence. Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon. Intom għalfejn qegħdin tilbsu hekk illum? biex forsi nkunu nistgħu nitlu fil-Guinness World Record. Little Bo Peep has lost her sheep and doesn't know where to find them. I King the sun and the hurry, and the wincy spider, the climber of the game. Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are. up and by the heavens so high, like a diamond in the sky. Dawn il-persuni qed jgħoddu kemm hemm nies miġbura f'din il-ġemgħa u jiċċekkjaw kostum. X'qegħdin tagħmlu intom? Aħna qed noddu n-nies deħlin, basically kull wieħed li għadi qed nodduh fuq il-clicker. Mill-Guinness Book of Records ħajkun hawn video qed tittieħed, jittieħdu ritratti, and then we send everything to. Jkun hawn l-statements u kollox. 345, 346. Kien hemm skola fl-Ingilterra, ir-rekord tagħha kien ta' 395. Jiġifieri ilħaqnieh. Issa ovvjament ma nafux jekk hux fl-istess żmien kien hemm xi skejjel oħra fid-dinja li qed jippruvaw jiksru r-rekord u ma nkunux nafu jekk sirniex qabel 12 ġimgħa oħra, ġifieri baqalna 3 xhur nistennew. Biex irnexxielhom jaqdu ġemgħa ta' nies daqshekk kbira anke n-nanniet libsu l-kustum. Il-bist inti wkoll. Mela ta' staru. Mal-ġalu kien ma nebutijiet. It-tifla kbira għart li għandek x'tagħmel ta' għax jiena nħejtu kollha, allura nivvintaw u kollha lbisna. U anke l-għalliema ħadu sem. Takaw. U t-żar tagħna Little Bo Peep u x-sheep tagħha. U x'kien il-bist ta' baqra allura? Għax dan il-kostum li kelli. Kelli nsuq mid-dara l-għawek, kelli minn qed iħares lejja, imma insomma parti mill-ġennu l-gost ta' din l-attività. 3 blind mice, see how they run. They all run after the farmers. Il-laħqa. Dan inti għamil il-frimma, inti għamil. Le għamlu wili propjament. Deċidejna li l-lum namlu għatanaċ. Hello! All right. Teacher jina, ma nem il-gbar simpost, ma jisama sirna tfal żgħar illum. L-iskola sa tagħti 50 cents għal kull registered participant, għandna 840 tifel u tifla u adult, ġifieri qegħdin nestimaw li għandna qisu 500 euro li se nagħtu l-Puttinu Cares. 840. Taħsbu li din l-iskola rnexxiela teleb din l-isfida u tidħol fil-Guinness Book of Records?